Kwabena, what are your chances? My chances are very strong. And right now, we need a leader who can restore the confidence of the party, the grassroots. So, we need a set of clean hands. It's very important. That is why there is a need for a drastic departure from the status quo. Kwame, in my honest opinion, an extension of the status quo will not enhance our chances. Can it see? Because now cannot purchase a Nisa to Abama Dr. Bawumia. That's what you mean. The American say party here after 16 solid years of that leadership. So Bawumia out. A new freshness that can go and engage the Ghanaian people, and especially the party base. Kwabena, say Bawumia out. According to Kwabena Agyapong, GD said party here freshness. News. What I'm saying is that we need a change in the status quo. That's right. We need fresh leadership after 16 years. That is my view. Kwabena, what does it mean? It simply means that the leadership of NPP is say free ho. Na for froba. Now leadership say nipa ba akope ofri mu. Minima ujina. Dr. Bawumia. That's what you mean. So No, I'm not denying what I'm saying. I'm just telling you as it is. If you want to capture it, so let's move forward. That's what I'm saying. I think it will enhance our chances of winning. Value for money. Why an impreno or man farm out? Then I just with your money. Oh, Kwame, Abadi, ye kotoa. The here say odi any diebema or more to abano. A 2 ahene delegates. Now what call womanim now what they was sem akoma omo. Na odi anidie ama omo no wa kire omo adikronti a sesei no omo hia obi seme ye to aba enche bia yeah wo hwe figures e nya 2020 President Akufo Addo nya 6.7 million plus, President Mahamadu nya 6.2. 4 years down the line President Mahamadu or the 200 pen account under any statistical progression engineers pay mathematics. And Kayenya 200, 300 become okay, or 7 million. A tiba 4.6. Yet here, ya say difference no an coca NDC for the Kibia Amunya coca be a como maybe. So, enti adia important ne say ye party fund the ebufu complaints ye nami mitini nyina nya nyina namba meto abonten because and ye the 2 ye koto dwem sana dachi. Because nipa prefer say ye twa won agya ti omu hia obi a onim wo mu haw na kwa me wo po obi susu a wafa haw mu up NPP mu dia wo mu a twa won agya me 10 years ni 2015 2025 bet me aka say me no wo headmaster now opposition throughout intermediate wo mu welfare polling station level constituency level entina me de me certain team kratase Educator party and him say, ye mere electoral college, Messicasem, Monicracy na dominate your politics, no. Na emra from Kaka. Because a nipa 1.5 million a bar. Say ma all the former polling station for no ebeka former electoral area coordinators. Because Kwame. And then the inquiry they say a joa. Obi had the same to me room. A yimu now. 92 and a ding. Tu champagne 40 say kuma u chairman pani do say na odini sika ni bibia chichire party wo kuma u na nde onye chairman ti onto aba ana say opani ti say eje darko why regional minister regional chairman why member of parliament why minister of roads minister of local government na MPP ya idea wo bunu onka ho ya bema 1995 Alliance for Change on the mobilizing nipa Okufo obedi multiple term MP why minister or region Eastern region why minister interior ne bebre and then you can't say more MPP on count because on Twaba and I pushed for the expansion of this and so go to National Council e bin ma person ma for party PTC miem abato any politics today that sense of belonging say me ka ho madwene ehu hia
ese fatase metimi kire madwen ehu hia because party ade e high kese any polling station mo yesi Akoto aba anadwo 1 am ye yi nipa bi afrim album no ya tinka with it yasesa enti se komu gitumu na ye ka se obi a waye polling station ni from world level 1992 so otiase besi ne nanka oka ho ka abotoyem ebeba no eno de be Kenya party no enti sa adwempa ya me wo yi nyina in fact me na mo party for no e bom abaso se kwamra enenye wa kaye kra na me ento aba ne bi me pushi ya omsi polling station de ende nipa ne doso ntunti empere na kampese nipa ne doso na kwa me ne wo mo edwa enum si enye sika so mbetimi Akoto TV 1.5 million na 2 million no machicha na nkoma machicha me ahwe because this our political tradition was never built on money. Me as president, I want to restore meritocracy and professionalism. Kwabena, you say your system na brofubi are dysfunctional. Intinyawo Kennedy Agyapong wakanya sasem enso yemfa. Entisa Kwame, we have to continue to fight because history there it does not represent itself. Ya femuno ena ese ye chire mano. Me feel say ma deswa enu hia me krasing abana yekoto no. Because I want to regard my candidature as a prick on the national conscience and also the party. Say, ubetimi atu huache eye juma pa. Me akama she for 10 years ni. But some nyankopon ahwe me nguye me wa hodin. De me di beja enchiri man because me stro say a generation ni free ho a. Say I call say they say they okay dysfunctional. Bi obia feel say sika. This all the second be twani nwia. Kran obenye sika because onye sika e na oba be there anymore. Enye ntimi de futuo me de me ho bo afore what is important to me is I want to represent proper behavior in this country. Na eniema ekoso a emfata enye edi oman ni nya no. Ese ye stop na yen edi anim no say anya ne sa Ghana form ye law abiding no. Kwame. Now, Oka party asem Ubeka is we are very passionate about it. I didn't know Uncle Party chairman. Kwame, Omaine Sunsin Party. I think this country right now stands in urgent need of regeneration. But the regeneration and reform should start from your party. Yes, but also. Ain't you why I didn't know starting free? No, dear. Say dear that apostle, and they say party now decided say yenye presidential primaries can. Mean asema mi bisa me so what to pay. Nipa bebre aka. Mati bebre. Say wo party ne history. Mati bebre. Unim party na bakosem, unim se na party ni tie. Where the general secretary wo da. That's right. Ain't think reform, renewal, regeneration inka wo na nka koye party chairman ka be. But the most important thing position a president and a presidential candidate. So what do party na o ma me weaking party no. Ade ha Ghana ne say Kwame we leader ese onya mpanimfo etufo. Nti eneme be me ne mpanimfo kakra ne ba ha mse ma mo edin ankyerɛw. Pani ba ko Rem Sisia, one of the first MPs 1996. Me were campaign advisory board omutu me from Penifo, including Kojo Kyeremanteng, let's crunch in former MP Dwaso, give to Ohine Kunedun Munina to me fubi. Or no, the first MP for Atiwa, Sama Neba, a friend of Yao Benin Darko, principal quantity surveyor, or Webedru Studio Assisia. My campaign manager, 4-term MP for Kede. 4-term no a deputy regional minister of Eastern Region. Asparo. Of Fusua Samoa. And I do my campaign so ground operations. Former Suhum MP, under my namesake, runs for the Japan. Name my brand here, I am director of communications, Abdul Rahman Issa Doona. And Oba, I am a campaign spokesperson. Nanama Asantua. I do not know friend Mama G. Otia. So, anti party no any on my party a vehicle it is mine. And I think the direction of all political leaders should be how to restore your cherished values of this country. The direction of all political leaders should be how to restore the cherished values of our nation. Wow, brofo. Same political leadership of NPP for 2024 into Obianko. What do you say? From party chairman or national executives in constituency region.
say one on their own volition and they feel say bia and yema nkoyi say cry on say chairman ne ho dodo no yeah vice chairman first vice so no ho dodo no kakra so there's a big vacuum until some of us na ye kase yenye presidential you ne bi ntiase me kase say vacuum abase ya ehia ma say yenye obi ebetima rally behind na ye rebuild the party no nanso so de na me pen say nka ye mie ade no mu kese pa nso bi mo ampene the polling station for a ne atu ahene ne esi ahene omo ye adwumaden sam ye nim fifre peja party ne si ho no yes ye mo old ones no meka ho adentia because the nipa bi a pese kenten party so feel say their control on this party will be loosened se nipa ne do so enso ka ho na apathy no eche yen because sad siketua we call eyiba no kra tv we call eyiba no kra fridge we call eyiba no kra entuma dia come na Ghana so kwa me yet compound houses so enti se me MPP ni na wo de we polling station na wo kona de nema iba na me yire hwe o yire nkwan mu no hu se enam ehuri sane wo mu a ye koto aba obaka cho se ne monko amonko. And that's how come over 2.5 million of our supporters voted with their feet. They refused to come out. Intermediate sa expansion na one shed down penemy anye ni ye na se ye na se kwesi koso no gina kwentia no two no cry say they backup polling station on one say empire na yen twen into presidential primary answer this ain't na say bansa means you are disenfranchising 80,000 polling station executives at conference agiatumo and so you see implementing ti niam bi e koso party mu a nya ne kwanso no nanso so yeah, a party no who don't know. You see a DBB idea about kakra. Come now back to the question. Yeah. National executives are one on my failure party no. And now say you think that they Kwame, I think say at the end of the day, the here say me as a civil engineer is the results that matter. Me feel as general secretary. Ni ashishe parliamentary primaries bibia fefefe on one single day. Yeah. Year 251. Me free makunya so na kabe for us a 5 ye di no kre fair environment ye nchinchimo biansa ti ye koto abayenya 169 the largest in this fourth republic on our side e free ho na tiba 137 as a sen and ne akopie say 87 or say 88 intermediate and no it is for them to take a decision but the party has a program so obe kati omo mandate no de mempe bibia I say cool be si wo party no but yento aba emre no beso se ba kokra ka say okay so omo nyina mo understand bio so who them sure it is for them to make their choices and a party no so yenya ye ho ehyehye no na tumi no esan aba ye ho enti nim se the course no enye and amwayen so dia and say to me no yensem ne wo nti maye ni sikati for monetary advancement just current but yenwi ye dachi yenwi ye ma say 4 years a day nim dia ye po ye betwa Kwame say Ghana for my say obi obebe bia president bia ye be man 8 years old because the man ko fie kra akofana body for appeal so say 2028 the obe winning obenya 8 years ti 4 years ya nhwe ye ebe dane 12 years ti me sre delegates so bia mfa dumienu mfie dumienu enka ni age ho no onwene ho say enye namfosem enye popularity enye hey enye sikachiche there be obi anadwuma bobil obi a was show loyalty to this party in times of difficulty obi a was sumekwe oni leader bia wa bia ye adwuma ono obetimi unify party no because me gidi say wetimi wakame ni nyina free ho na MPP won kabom kese ya do so se NDC fo mu ya bo awie e pon ya se ade chene ba mebo ya bo awie eti mo family me hu ne se MPP pese onwene no sa metena Ghana ko nya no so dia omo forget Bawumia for oman chade sunye na ene yebe bon komo enuanom enipa dodo na ka se MPP mu no the way a omu eye omu niema no
woman hwe ya emfa papa emre wo mo January 2026 31st promise na presidential promise na wo mo ebekọ no na SSM penifo no tutu ne mayi ansa na wo makọ esan se ye hwe ne a chama wontumi ka ye hwe ne abronye eka wan hwe ya ye bekọ akoto aba Bawumia ekweku akọwin no ebe create problems bebre ana bekọ akoto aba bi a Kennedy Agyapong be win no eno so ebe create problems bebre eno je basia na ese ye trans na yenni hu enkomo dodo na ka se ese ye to aba no ede ma onabo Kennedy Agyapong Agyapong ukọ efom fo no eho a sa na dodo na ka ebinum so a omo wosoro no so ka se ye mfa aba no ema yewura Mahamadu Bawumia na eba se ya general election no why na ebe favor no enuanom ye bebo nkomo ene manya acoustic ewufia a me ne no ebe twetwe nkomo afa enkomodi a ekoso ewo NPP party no mo eho enu ti mense ebre no be kono so straight na ye de nkomodi twe no abram minya akwaba ofa na pom ti sen da no ama o kasa no fi ma bamu kakra se bi aboko je ja ye meme je se ye kasa ye ma ye kasa no enkosoro sa pepepe na u hwemu a NPP ensemo a ACC ewo mu ebinom o ka se o ma hwe ya o mo koto aba na no bata do be wi ni bia no de basa bejumi aba party no wo hwa de amanfo ka no wo jitum za okay ofa the dikai medo bibia ase de aba o man chendo so yeah wo hwe NPP party na go position na ye me kan say eye niam bi na o man tutu ni ye ene tiase na o man ti o mo ase of I want say team kura no say ebe koso a eye nkambo mu even say mu ofie na say fie no bia betinya koya o say mo ye baako ba o hwe party na emu ache me research among say emu ache 3 because Aremeyaw ate no ho ana Honorable Kennedy Agyapong so who say o masisi no o se ndo go say showdown bi by yeah so we chiro mu showdown because no my do ma wia no ana Bawumia so dey ene ne nkrofo this of so wo hwe pa wo hwe abronye nsema o kan nsema no emfakwan mu emfakwan mu kra okay na afi wo san hwe wontumi enso nsema o kana utumi se enya de be boa party no enti wo hwe nipo betimi aboa party na party no betimi akọ nanim na 2028 no o matimi fa frank ane de na say ye Honorable Kennedy Agyapong but they say no one person man kwan enti ofo bisa me ana say sane na ususu se edie nti na ususu se Honorable Kennedy Agyapong na say o moto aba ma na betimi aboa okay the dika no papa ni obi a charismatic leader ya ka so be a charismatic leader o obi a se ohun ni pa so kan bi se obetimi ayi leader obetimi adigana ni ye hwe eniama oye o hwe Ghana ha ye ka the largest fruit processing factory in Ghana ono ana bibi e wa asenfosu okay timi se ye de mango e fa fidie of I want say le do ba bi a mango season ba mango bebiri etimi tibu na se pa ba no ahu se ba bi adu no o se nya mfidie a ye betimi abi a me fa se bi pineapple na de fa fidie na de eguntuom se na ba ye betimi aton na enya sika na ade ni bekọ abrochire papa no sa adwen no okay it wo hwe na otimi se o sa charismatic leadership star no so ba do atma se yes aha eno e ka ho bi ana ma me ka se ye de na eba ebeboa na chese wo hwa owo adiswa niswaji hu na ye di bie nyuma ewo oman mu du ususu se ye de ne ba obetube bie nyuma o a businessman wako school osan asante efie nya san so san ho o ma dat ma se o se o hwe NPP party na edu ba bi a ase o mo ya ni school nko abra mo so nya school nko a se fie nya san enka ho a mutimi nko wani ma dat ma se aha because na o hwe bi mu kasa ne niam bi o mo kan se ne abro ye mu si kasa na edwaye ba Kennedy wako school papa ya san akotra abrochire wanya experience bebre onya suade bebre okwa abrochire no enti oyobi a ote hustle boys no te ase emranti omwo oman mu a omo bre
onim say e mana chene hia adwuma a no so bo betimi agoma adwuma dey because yes kwatro kwaso mo bia na say tie din why be that wo hwe ni nwuma ho ye ne ade a afa ansa na me you know wo hwe 1992 a ona Bawumia Agyapong samre mu papa no etimi eboa party ni pa 1992 there's a party going on my power that almost started the party in church. Okay. Otimi say if you were 2000 edu be kwat otimi the brand new pickup best 15 and the boa party no what for party no okay o when so do we say party no so otimi di ko ba bi but you go be man kwan what ma say na so bi sam ya na chese omu ka say NPP mu na Bawumia Agyapong ebenya sika party ni ba power no man contractor wo nya sika o status wo boa party no na chese mi tie nya wu kan ya na chese enye no kre because 1992 na party ni ma power no ti me boa party no at that time dia na chese ensem abinum ka say NPP na man nya sika o de boa party no enye no kre debi ofa obi mo kra na sa 1992 no papa na fe na dubu ahen nso be prayer wantimi NPP mi amba ye papa Bawumia Agyapong ana di ni sika eboa ye to pick up be so mo fanya campaign okay what ma say Ato Forson so no ni sika ono akasa ewo na no de eboa party no so what dey say why bi pa okay let's just acoustic entry mu a Bawumia Agyapong ayi bi na wo sha say eboa party no enye ne wa boa party no free da nyina be do sabre na chese ye the party ni hye ne nsa ono ni mu no obetimi aboa ama party no atumi aba power na wo hwemu a yewura Mahamadu Bawumia nso se ono nso no wa sacrifice ama party no because na oye na dwuma ana party no ujai na dwuma wo ye nyina na obedi party na chi wadi party na chi a abedru sabre ya ono nso asusu se ono nso abre wo party no se ye ma no kwai ma no eba wo susu se ono nso e wo point ofa o hwe Bawumia am say ya try na ade na mfa ti sembe Bawumia e kan e o say when we come back you will finish the agenda 11 project na emra na o papa Akufo Addo teso no sabe de na wo ye o say do so samba back there say am before control abana ya me adna say next year omo control abana so mo de man oba there agent no say so na o kan no o friend of agenda 111 no eno anu de oda so gina en toss mo fa o go kan we chira kra because emra na o teso no we are vice president no okay so what dey say ana me fans Akufo Addo teso no and then 111 mo start it dey and I was say ka wutimi ye mo ntumi anye afei na mo ba mo be ye o fa guru mu ya bo awie point ya say ade chene ba mebo ya bo awie enti mo family me hu ne say NPP pese onwene no sambe tena Ghana konya no so dia omo forget Bawumia na mo for na Bawumia Agyapong emra but wo hwen kasa ekoso wo party no mu a ebi no mo kasa ase empenifo no ye niema bi a emwa wo hwe regional chairman fo no bi wo hwe abronye wo hwe yewura wuntumi ene ade a ne omo ye no ebi no esusu se enya ade a ebeboa sese party no emfa wo mu mfa emra kwan so ko kasa afiri wo manum eba no enye sisi ano yewura chama wuntumi exercise nya omu beye bia omu di aba no be ma yewura Mahamadu Bawumia no omu ebeye abronye nso kase ono nso no ono de constituency kura no ne region ho no kura no de obeye bia no a obeyi Bawumia Agyapong krofo ni bia free register no no obeye wususu se sa kasa we ekoso na yekoto aba no na se nipa obenya no emfa watwi wontwi emba yo ofa asemwo no asem bia ehu pa ese ntokwa ekoso party mi na chama wuntumi abronye Bawumia ona ese we leader ana ohwehwe mo fa otumi se abronye mutumi se Bawumia na kwala no Bawumia na dey control bia ti Bawumia na also tu no for say kasa na wona ma wo kasa enwa yen okay enti for party ni ma power but akoye se oye na kwala ontumi nka ana party no ontimi nka na sem ontimi nka so ko en me man
asa na kwala no de che anese wakola agye nka otimi ka wakola asem o na de nti na wono ntimi nka na wakola asem ontimi mfa na nsi ho ana sesen Bawumia kasa no wo hwe bebi o jansisi ana onye leader obetimi aboa NPP party no menka ne sa because as leader no oso otumi na asifo sa na wo ka no se obe ya de enye oba akwa abonten akofa asem dia ba ade na okoye no wa nye no kwa so no ye obe oso otu no fo ana otwi nani but wantimi anka antwi nani na wa ja na sa dia se wantimi memedi party nani se obi di party nani ma hwe ya bibi kure koso na nya wantimi na wantimi ka and run and I have party this year what was my say yeah I know and I have party nti no o say ye hu say ye wura gese kodua nso abronye e de call no so no ye hu say wase wode no call disciplinary committee say o mo frɛ abronye ene no ekasa wususu say o hwɛ nia waye nyina from day one sesen ka disciplinary committee no o mu an suspending na ufi say abotoye mu beba party no mu nese sankrofo we ya kohwe na ye to aba ewia uzu se amanfo be jetu se fairness akoso comparing and someone penifo mu nye party makeke omu ye regional chairman na otumi ba bonte be ka se ono be hwe se nipa we be wini a na yekoto aba ne nipa no wini a omo maka no emfa wantwantwuma ofa on se ohwe Justin Kodua waka asemi se abronya kasa wo se ko hwe na bimu mse bi kaka ha no Justin Kodua kasa asem wo se ko hwe na bimu because na ohwe bi abronya ye ya ofa se moa but Justin Kodua ebetumi akasa ye nkwo hwe abronya adu bi ya papa no se nanya na nsia na police obefa ne ko e ba ne se ohwe sama okeka kana bonche a panyin nkasasa enti we obetumi leader because sama all kano ye de kaya koton ye wura Bawumia sure ye ton no ya nto adenti na meka se ya nto obi a meka se obi be di matem na nso so dia me nim na me ye den me ka because me so be ton ni bi because me so be ton ni bi but me a me sika se ye wura po ya ndokro etie mi a onfa me nto ba bia so betina me te na me kasa sure so hunu wotimi ankasa ma ho odin ni misika me de ton me ye de me ye biara but ye wo ya yes so hunu entina wo say yenso so ye tane ye ho ti me tane me ho no na me tane ako na se me tane me ho de a party no obi ase fato na so no de ye de gina etwene no ano a o na ni gini a obetu ami atutuo no otu akuma aboa no na ono na wase hwehwe no na sani pa no so no wan oni Iraken e pato so nse da semistien oni Iraken efi se minim yie pa se papa ne obi a na kuku odu so ati ase nyese ne kuku odu keke osi a woyo so no na se de nipa bi sikika fa no ho no me ba da de me hu ne sa me ba to so ati de me triase me hu ne sa che se ewiase no ye se ensu odo no na ko wahinem so no ye be ye school feeding e de empenten Kwabena ma yantie na hwan kra na wa ma ha no mo a ya ye mpanimfo a me yesu anya de andru wo monim ye pem enensi nipa otori gina mu kasa in January ma wiase nyina tibie ye Iraken enso so ensiaga na ndu ya no fo ba ye so ma betum so ati ase enso nkese oputo ma ne fia onchiri so de bebomo so hunu ene o ma betum o mbedi di peche ni abra nkofo bi ebi mo dwane agya wo mo manyina ade nto mo dwane agya wo mba wodeka okofa school feed ato no so wodeka abai be ye be china kotum dwane agya ne ma wa hwe ya obeba no na oba onya kromfo a na oyo oba na odane den tusa na saa na ebu mai na saa na edwan party aha enti eno saa na ma wenyina na yetena ase adwene ho ehun no se dabi se de Iraken tumi sorry gina koma ye no which they say so ono na oye president o Ghana ko beti yesu
said oka say a form na hia say ye hwe wo mo no da bia ya Ken na sama oka no say omo ye adwumaden pa ye den police station for a form for oba police station so ma dodo na kwaji school fee me yo ba anti no na me kasafa ma side bebre ti Ato Forson chem ma dodo na so na ye police station adwuma na ye deserve award be na betum dey deserve ade amame wotumi me fie me mama sika kese wotumi me fie me na mom de me ye na adwuma na me ye no edie na wo dey so masene edie na wo dey boa me menya bibi papa bi afri mu na ma party no me so ayema kono na ye obi so akono. If it's a partner, eba power, na emoni pabrea, ebe ye den na aka so nko ye adwuma waye. Gabby. Any ye ne yo. Okay. Any ye ne ya editi hey. Ai na Yesu afre ye wura Kennedy Agyapong. Se omra magi yen emfiri ya ho hiehie mu. If it's me ye say, si ato aba na ma ye wura kana, wona betu akwaje power ne de aba. Na se power no so ba, apatifo, wo mo aminya ahwe ni nyina na megidi ye say, etu betwa. Me pacha what the metri ase eto betwa efi se meti hey se bi hyemanu mu na medi a na me toto a ebabini o and ma isn't an oppressor party near Baba from 2017 ya nhwe form for na se Kennedy Agyapong ana da bi opese wo instigate base against leadership no. Now papa mama why pa na sa ade ye buru a oba be ka cha se e red se meti hey se me hu blue color wa hu yellow me hu eti why pa no ye ni friend sebi yare de ye fans de so na ni fry na se onye ni friend ni na ade blue ni esen hoi was chinchi a e red e wa abreko a ni yie mu na wo ye den wo pe papa se de ye wura Ken e sorry gina ye e kon de ma ye enye ni yie die mu ntiro enye ni na wo hwehwe ono nko a wo pe wo party no mu ntiro na wo su se ye nhwe fomfo eno ne sunsu aso obone a ye nya ye no si ye ka se ye nhwe fomfo no na se ye hwe fomfo a me gidi ye se enka se de sesa abo koto aba 2016 no enka we de enka ejan ene fene se etuo na enka de be kwa kosan line ene ukwa no nim se wapoma na wo mpoma ntum koso na ato abo but ekoko ba se mo hwe fomfo ye wura Ken bo dawuro ne ayenya so ne yesu na momo ayen ene ya nto aba ene yenye sei no ena senka omutie anya se ye wura Akufo Addo wa anya adwuma o ye adwuma de ye wura Akufo Addo wa ye bi papa adidija ba mu na mami na Asante Bediatuo so wo de aponche kra be siwa wo de ebo kra do dwan kra de NPP flag bona ye beto aba man e de ni si ya ase enwan ne mo na ye de NPP flag ebo mu komu nyina no ankosi aga no mada edru ho na komodi wo mo di ntine se edru ho na komodi wo mo se dem di kan kan na chese se de esi chinchin nkofo nsa eye bi eniema bi wo ho no mo a se papa mi akasa no edru sante bi na mabamobu but o ye party ba untumi enye niema bebrebe ubekọ panyini bi ho ebi kura na wo hia slot nyame fa ye radio nkuma currency ye papa ne de na nka obeboa ye pa na so ba gun owu ena etwa ne ema nyina so papa yi firi mu koye ne ye pe niema de ama enkofo na aye diama ye na ye party ma ubehwe na NDC ni ba ya so ne nsa ne de ne ko no wanya na party ba slot ba o tokura skirt tokura wunya bi ukura skirt to a wunya bi ye de ade ma obi se won fa nkonkoma ne mpeso asuni a etumi yira wokwan unum asema okay man sa omo kaya atameti aban mu no NDC MP awon kransa north ekwa asoro dem kudi adanse se nyame ncha ade watime ma nipa se anya police wa broko woni aban mu so ehunu enti sa niema no ena de ye kan se apati eba ye nkofo mu edidi eja ukopanim obi office kura o mpega nanim po na wahwe wanim se me ye woman organizer na woman bi aba menja woman me sro me bay me pe police amano me pe soldier de amano that time ye piawu so onwu ye dia na ka that time bi abe that time so ye nyankoto aba e me so hia moa ye be kwa elections
etidie na as woman organizer me ye ama me mpesu asofo ma so abo kukuruba edi machi ni akoto aba ade ama yen yenye obiara each man for himself, God for us all. So eno any yenne na minimum ye say you Ken ba say ono akasa bo de wuro e ka se yenhwe form 4 ya no onya sa. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.